President Rangba Kaseng Federation of Kasi Jantia and Garo People Uba Dandi Kongset Ula Syakot Hajar Ha Kashilong Sadar Police Station Ha Kakat Sautarek Naiwing Aja Apuat Halo Kajingja Kablaja Ha Apratrek Jong Benai Risau Ha Kajingat Pajba Jong Kaseng FKGCP Dia Kabladan Kajing Syasyo Syadat Kibrio Ki Bayat Bayang Halanti Hadim Lami Nasadar Police Station Uba Dandi Ulaong Kani Kajing Syakot Hajar Kamdan Kano-kano Kajing Soper Ni Sautiang Yang Kinong Yelam Wala Kilasya Pengat Di Kikindot An Kumbangat Kiju Kinong Yelam Syakaman Nama Kajing Toket Kipulet Kalong Kum Kaji Hikai Yaki Kenaren Nakaliang Jongki Pulet Hito Di Kamram Jongki Bakin Khat Yang Kum Kinong Yelam Pan Kali Ke Ege Kali Bakin Khat Kali Nakaliang Jongki Gim Soper Iru Ya Di Tanggawai Kalong Ba Bakak Banong Ba Ya ke sarkar ne ya ki bor jang an ba ma wat nom nyak than yang is kero wat nom nyak than yang is kero nomor ba da ka poi ka kut lak ni man sia bang hap phai khmat hap ban ya confront ma don't push us so much onto the wall, otherwise we'll have no other options left but to confront ngatai itu ki pengen MP kalau ke section Hai itu ki section pengat ke leader itu baru nyok tadi du kanut li kendon sa pengat nyok te kay pat ka khobor sa gi parad khot jang seng hadin ke jing sa khot je jong pim ta si fi kani ha ke jing sa sim jong aku menong elam ba ke jing sa khot hajir jong i dong elam jong seng kalau kumbang ile free coaching class ba ka sarkar ngi mo ba kumnu bagi nang la pan skam ke norem bat kumnu bagi nang la penjanai ke kom trekam bat mengin address halor kata kajing bam kam yo jam kena samlan ni sekhman maka ni ke isu hi ketika kamyap kam em jong man laki long yeng jong ketika beri nyotrap ka jalahi para kawai de ngi ka kam kaseng sim ni kajing kli ban terong lem ya kata kajing ek mi pa ki kendo hadin kajing trai stom ka jongki man penlit school ki khon ki kti haki college na university of fair nah hadin maka kata kajing ya kali jongi kala ya lap de pelong tengi kadang kata kajing ya pen sapriang haki social media khamtam kila pendokam de kitu kentien bakadan kata ka violence and bloodshed rega bas komen pak kalau hadin bangi nak kaleng kaseng milawat ba umdan menuru bathia po hospital ba don kata kajing jing stomjur nak ka jingja to karali bat kawai ru kolong ba ngi nak kaleng kaseng ni khampun kesan ya kata ri nak kaleng jong SP bat mo ka borom SP jong ka East Castles mo uyu lak pesan ya kata ba kade tang minor incident umdan ri yam tang shu first aid treatment balik no siang de kani kade ka ba an oi paro persona jong iru ba amdai ban sapreng ka rumah de kum kitu video dawa cho ka jing tep kai atau ka tu mental kasih kalau dia buat sempang itu pilih mismat kimplong pun digijing lang se hati bidang kuat pun bidang yang kumi digijing yakit se hi ka isu si khamtam ya ka beri ka kani ka jing kamyo jam ka ka burning issues when she kran nak mentang te hnrei nakaleng kaseng ni supak ban banwara khmat jok sarkar bahkan petlem ya kani ka benta bahkan simkhia kumnu ban thau kilat kelenti mo benta ban thau kilat kelenti ban plelat ikna samla ka jongi lada de kam sarkar ne kam la jong den re da sarkar kalong kuman de nga thai dengi pelong no program ngimtep kai ka banja namar baki kena samla kam balong menta kilong very much frustrated kay pat ka senjam na kaleng jo seng nang ni shma nakaleng jo seng dang bon bang hap le pelong public meeting keleng hamala ki district de hadin ki wat ki pocket meeting ru akisnong ki thang ngin lom ikon samla bat nakaleng kaseng ru umdei ngindon la ka jong ka program bangin ngin pelong nam ta ki youth hapo ka office rekam jo kaseng ru namar ya ka office rekam jo kaseng lasna khanang ru nam ta ka sleman sandur ki kon samla atau kalau ada anda jumpa cinta di border sek lada pi khot yang ini lo bijing lang se bang setu ba kalau ka yo kam yo jang blada kakpor kadang kam ni bangin address ki issue lingba public meeting da kadon kajing parking makanang yang mesti ngap ya